Sane boleh mulut Raja Petari Lingsir mangga Pak. Mriki. Sane boleh munut Raja Petari Lingsir. Arisan tangi. Ale siki penetan sane mundur cakana lagi cakana ngomong-ngomongane. Ah, tuh. Ini tadi benar di mana di dua. Yang penting ya ragu. Banyak dini tegangsan sana. Jadi ke samping busuk itu. lah mangga lah. Depan. Karena pasti ini. Yang gini ngungit. Yang tuh. Apa besek? Balik awas. Anak manu lihat nih di bawah. Keras belakang jangan.
Anak Ren Yohana untuk merinci dengan keputusan dari Riki. Yohana. Mas Maya nggak sih? Oke, tinggal begini, panjangan ini bangun itu kami, bangun ini ikut. Hari pagi ini bangun lebih, unang siang ingin udonan pemargi. Apa tamu punika ingin wetan sedung, sedangkan asepan punika tapatan loring pencanangan sampai kami puniki wetan perkara punika kaping aja. Kalantor puniki tidak sedonan Raja Betari. Pucat punika wau ragiman. Bangsa Trapti ring pagi ini sunat titian jarang sami dan punang wentran ukur malih. Oke, cukup. Masuk.
Pasepan, apakah mereka dengan jam? Ini kamera agak tinggi. Pembimbing ayo dibimbing mulut. Yuk dilakukannya ancak-ancak. Saja mulut meniru ini. Saja mulut. Hah? Ben. Ya. Dia pandang-pandang ya belum makan lah. Dia itu. Dia semua. Ini. Ya, Ini pasapan. Barisan pasapan kaping aja luman pasapan. dari modal pasepan dengan jam. Markiang. Jangan nulas lagi. Kapan aja nih?
Jangan ini, ngapa ini? Wentar maksa asap. Hari Jangan semalu nih. Pakai pasang maliknya nih. Kari ngenyek pasang lagi. Becikang pengayah dua becikang. Becikang gamel pengayah dua becikang.
Arisan, Angin nunggu, angin. Aneh nonton mundur belakangnya. Ampun. Ah, ampun. Oh, jalan kebanyakan. Ampunan melewati kesana. Jalan di depan itu. Maka mau jalan ke depan, ke belakang. Ampunan menindangi pasepan nanti dia. Go!
Satu gong bunuh sekian mendengar sama karena detik. Malia pisan atur pakeling titiang majang ngeratung jadane barang sami titiang kesarangin dane jero pendosa desa adat anjingan atunas titiang ini ngeratung jadane sampun kapak ring kasus pakar undangan desa kita mandane makasani ini Ulah salib biasa manggil meninggi. Mana meninggi salib biasa. Pengayah makan manggil dulu. Pengiling, minggir, rumah minggir. Becikang, ambil becikang. Sarang mundur, Ibon mundur. Mundur. Sarang mundur. Tidak ada nih, sisi kaki ini tunas melingkir nih, berhenti. Mati. Ada
Titiang lunas majang ring sekegong sarang sami mulia pisan titiang lunas ring sekegong sarang sami sekegong desa adat pesan kesarangin sekegong desa adat anjingan mangdanin mesanakan kemunabu duanin ide betara sampun lunak sana ngadak ring catus pate muridangan desa adat pesan pengiring maka sami malia pisan tunas titiang sekegong sarang sami Apa? Ayo sekegong sarang sami titiang matur suksema malia pisan sedurung titiang matur Sumatera Pinaka panglingsir jerupan desa adat pesan malia pisan ibu tani sane wenten ring widangan catus pato desa adat pesan duanen ibu betara sampun ngadep maka sami mangdanin melinggih malia pisan mangdanin melinggih bangyang dane jero mangku lan dane jero kapakan anggo pecalang menggali pecalang saking desa adat tusan lan desa adat anjingan sane nitenin pemargi maka sami sedurunge bebrayang suatu prapta titiang matur majang ring menggalani notat jerupun desa adat anjingan sane mustika yang titiang talar menggala adat pengabeh jerupun desa maka sami pecalang berune talar saking desa adat tusang ambura desa adat anjingan talar sane wang yang titiang menggala desa adat tusang maka sami talar sane wang yang titiang bane jeremangku pamucuk jeremangku dalam kayu putih lanang istri kesarang indane jeru tapakan talar lanang istri jeremangku parayangan desa adat desa tusan sane sampun presiden rauh ngaturon ayah rain sane mangkin talar dane jeremangku pamucuk ring pura dalam anjingan kesarang indane jeru tapakan pengayah maka sami dane jeru mangku jeru tapakan ring maka sami sane suciang titiang termaning kesucian dane sane jagre titiang sarang sami tan lali talar titiang matur majang ring bapak babinsa kantik mas ini saking pihak kepolisian talar sana sampun presiden nitenin ring sejeronin pacepukan puniki pemargi ibu betara sugro pambangat ratu mas rakerai kesarangin anak kita ring pura dalam anjingan sampun presiden linaksana memargi antar titiang matur suksena kapenentat tensah titiang matur majang ring keraman titiang lanang lan istri sejebak desa adat tusan talar yohana maka sami talar kerama lanang lan istri desa adat anjingan sane ngiring sampun dapat puniki ring widangan desa adat tusan talar sane persnesihin titiang maka sami ring sejeronin titiang pinake penglingsir kesarangin pengabeh titiang maka sami indik penyangre napi luwirne punika yening kirang
titiang ngelungsur gangrene pengampuru pangbangat. Iwawu talor sampun titiang matur sugri pangbangat boyo jeung anak ide reng desa adat Anjingan Mantan kemawon nanak ide betara dalam kayu putih makna sami yang sampun ide jagi pacang budal reng parayangan ide betara dalam kayu putih disampune napak reng widangan desa adat Nusan Lugrayang damuh ide betara sane jagi pacang munut duanin ide budal ring parayangan ide betara dalam kayu putih ring sejeronin pemargi punika minapte wenten tanarse ring kayun pamucuk jero desa kasarangan menggala adat juga dan jero mangku jero tapakan parayangan ring pura dalam Anjingan titiang talor ngelungsur gangrene pengampuru pangbanget talor dan lali titiang matur majang ring aji mekal sane wenten ring sisi klot sane kusuma yang titiang talor ben bos-bos disampuni panemayu puput ideki katuran pemenak ide betara jagi pacang nyucur ring parayangan ide betara dalam kayu putih ide betara nanak ide ring pura dalam Anjingan jagi pacang ngadep turmaning sareng katuran puja wali kantos nginep ide betara ring dalam kayu putih puniki ring raine pon yenten niwang untuk titiang ring tanggal 3 jagi pacang ide mesinep nah ini galah punika titiang sarang dan jero bendesa desa adat Anjingan kesarangin manggala maka sami pastika sampun jagi pacang berkoordinasi lebih lanjut sakadia sapunika titiang nenten nyenda batur titiang duanen ben pos-pos disampuni ide betara maka sami linaksana melingih ring parayangan ide betara dalam kayu putih ideke malih titiang matur termaning disampuni puput ideke talor titiang jadi pacang nyenep atur titiang ben pos-pos disampuni puput tunas titiang sane kaping ajeng tetanguran sane wenten ring sisi kaler puniki Yohanan titiang sepelan Batur Sari mangde kaping ajang disampuni sekadi sapunika raris sesunan sarang sami ring ungkur sesunan turusan sekegong desa adat Anjingan sampun kentan raris keramu sarang sami pinih ungkur pisan punika wawu sekegong sepelan Banjar Dharma Kerta sakadia sapunika atur pagaling titiang Lugrayang yang wenten tan manut rengarsa titiang lungsur gangrene pengampura puput Jika mangda wenten ngamal dengan sesunan mereka kan mak. Mungkin masuk dari asas sebentar kali apa tambah ingin pemikir ngaduan 50 Raris kawitin ini sampun pemesan KPK kali masalahnya ada sekarang itu utawi bara
Nas bersaksi Bajari Sayang Surya Aditya. Laris kawitan. Ini sampun. Pemuspayan KP3 mesrana untuk kuangen. Ulang bakti yang keluar pergi dan suami saling berpikir. Laris kawitin. Ini sampun. Sani mangken mesrana antuk sekarang angkep utai kuangen ulang bakti majang lagi dia bertaris sama daya. Laris kawitin. Ingat sampun pemasaran pemuda ingat punika sembah puyung laris kawitin. Ingat barang sembah sampun mawas tu puput.
Ada